Lider pokreta Snaga Srbije, biznismen Bogoljub Karić, koji je najveći deo svog 10-godišnjeg egzila proveo u Rusiji, kaže da je poseta premijera Aleksandra Vučića ovoj zemlji ogromna istorijska šansa koju nipošto ne bismo smeli da propustimo. Neću preterati ako kažem da su našeg premijera dočekali kao Tita. Nikada još od socijalističkih vremena ni jedna strana delegacija nije dočekana sa ovako otvorenim namerama i ponudama, poručuje Bogoljub Karić iz Moskve. Premijer Vučić, naši ministri i privrednici u Moskvi razgovarali su sa najvećim i najmoćnijim ruskim biznismenima, sa predstavnicima najvećih firmi za kojih stoje stotine milijardi dolara kapitala. Svi su oni spremni da ulože novac u Srbiju, da krenu u zajedničke poslove sa našim ljudima, jer svi imaju preporuku predsjednika Putina da investiraju, kaže Bogoljub Karić. Lider pokreta Snaga Srbije kaže da su se sada stekli najbolji mogući politički uslovi zahvaljujući aktivnostima premijera Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića. Prema njegovim rečima nije preterivanje kada se kaže da Srbija na tržište Rusije može da izveze robu u vrednosti od 10 milijardi dolara godišnje, jer samo izvoz Belorusije na to tržište iznosi 40 milijardi dolara godišnje. Srbiji i Srbima su u Rusiji sva vrata otvorena i ovo je verovatno jedino tržište u svetu u kome je srpski biznismen uvek u prednosti. Ruski kupac će uvek radije da kupi srpski nego bilo koji drugi proizvod jer prosto obožavaju našu hranu. Kako kaže lider pokreta Snaga Srbije, do sada nije bilo šanse jer su se naši veliki biznismeni uglavnom bavili uvozom i pljačkaškom privatizacijom. Vreme je da ovu priliku iskoristimo i ne prokockamo jer bismo onda zaista zaslužili da propadnemo, uveren je Karić. Govoreći o evropskom putu Srbije, on je istakao da su Srbiju oduvek zvali Mala Rusija. Ne treba da prekidamo integraciju u Evropsku uniju, naprotiv to treba da iskoristimo na najbolji način, što je ujedno i zvanična politika Srbije. Što se tiče njegovog povratka u zemlju, kaže da će se vratiti kada se obustavi politički proces koji se već 10 godina bez ikakvih dokaza vodi protiv njega. Intervju u celosti možete da pročitate na našem sajtu bktvnews.com.